Gwenge ma kadhodh nam chumbi jari boda boda ma ikeni diere witongi mane tokne chiele gi magina kod customer ne mayangore ni ne en apisa mar obila. Ja boda boda ni ne oromo kod thone dhoranga paundeke ma Malindi. Mokuom joneno manitie kanyo yango ni mosenindo Elvis Baya ne obedo kod gwandruok kod apisa no ewi omenda mar wuoth monego chule tok chope alapno kapok ne ochiele gi magina. Tendarita gwenge go yango ni gibiro timo nonro mar yango gima ne otimore kendo gimomiyo apisa no ne okawo okang' makamano. Kuna kisa huku na kijana wa klaseti. Alilala nyumbani, ilipofika saa 5 akasema nenda kazini kutafuta chakula. Ilipofika jioni kasikia kufika jioni wakati wa saa 11 kwenda saa 1 hivi kasikia mtoto wangu amepigwa risasi na amekufa, amepigwa risasi na polisi. Kwa hivyo mimi naomba serikali haki itendeke, maana huyo ni mtoto ambaye nilikuwa nimemtegemea, ananisaidia, ana watoto wawili, ana bibi mmoja. Inasikitisha kwamba kitendo kama hiki ambacho kilitendeka tujaelewa kwa namna gani kinaweza kuregesha zile hatua ambazo hawa vijana wamepiga. Kwanza tutaomba tufanye postmortem ambayo itadetermine the cause of death, na tayari tumewaita kitengo cha polisi Independent Police Oversight Authority IPOA ili wawe katika ile postmortem ambayo itafanyika. Chenye tunaomba ni ushirikiano wa polisi na wananchi wana bodaboda kwa jumla ili tuweze kupata haki ya huyu mwana bodaboda mwenzetu.